Komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC e swere kopano ya matšatši a mararo ka tšhomišo ya marangrang a technology e re sa ikeme ka molawana wa yona wo e bago karolo ya diphihlelelo tša konferenseng ya go feta wa go epela ka thoko ga maleloko ge ba batatetšwa go bosenyi le bomenetša mola ka go le lengwe e letetše gore Ace Magashule a kgopele tshwarelo godimo ga go lokolola seo se bitšwago lengwalo la go fega mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa. Bobedi Magashule le leloko la komiti phetiši ya bosetšhaba Bonkani Bongo ba ragetšwe ka ntle kopanong yeo. So there is a need for a retraction of that statement made by the SG. Nevertheless, the NEC is very clear that there is no legal basis in our constitution for that to have been done, in the ANC constitution even. And therefore the suggestion was to request the SG to do so within 48 hours, and the President made that at the end of his statement. Go le bjalo ANC e lokollotše maloko a tshela a sehlophaphetšhomo sa baswa sa ANC morago ga dipego tša gore ba fetile mengwaga yeo e beilwego go ka etapele leki e lego mengwaga e 35. Why we took it back to the NEC, and that's where decisions are made and corrected if they are wrong. To review that and to ensure that we're very clear that on the day that you turn 35, you have to depart from the ANC Youth League. And I hope that's very clear, and it is in the constitution of the ANC Youth League, which must apply. Duarte o dumetše gore ANC hloka mašeleng ga bjale e fela o ganetšana le dipego tša gore e ya go fokotša diperesente tše 50 tša bašomi.